Salubonani bathandekayo, sithanda ukubonga uNkulunkulu lamhlanje ngomusa lothando lesipho sempilo aqhubeka sinikeza sona imihla yamalanga. Sihlangene lamhlanje isihloko sethu sithi sona ngiyasazi isiphetho sendaba. Ngiyasazi isiphetho sendaba. Kule ndaba exoxwayo siqalisa inkulumo yethu kule ndaba yomfana owayethanda ukufunda amabhuku. Wayethanda ukufunda amabhuku esingawaqathanisa lamanoveli athanda ngabantwana bethu. So efunda amabhuku kule bhuku ayelifunda. Kuleli bhuku ayelifunda kulabantu ababili abathathekisayo. Oqala kwakuyindoda elungileyo, esibili kuyindoda engalunganga. So nxa efunda isahluko umcabango alawo yibona ekucineni kwasahluko ngasinye indoda elungileyo kumele inqobe. Kodwa kutholayo ukubana nxa efunda isahluko sokuqala esiyagcina uthola indoda engalunganga inqoba. Kuyamkhathaza emoyeni wakhe lokho afisa ubana aqhubeke phambili aye kusahluko sesibili. Nxa efunda isahluko sesibili iqalise indaba imthathekise nxa lokho eqhubeka isafika emaphethelweni kwesahluko athola ukubana indoda engalunganga yiyo enqobayo futhi. Kumkhathaze emoyeni ukuthi uhamba njani ukubana umuntu olungileyo abe lokho enqotshwa ngumuntu ongalunganga. Yaqhubeka futhi aye kusahluko sesithathu. Indaba iyafanana. Ubesokufika engqondweni ukubana ngangcono avale ibhuku alibeke eceleni. Abesephinde ecabanga ukuthi ngangcono ngefunde ekucineni kwebhuku mbona ukubana isiphetho sakhona simi njani. Nxa esiyafunda ekucineni kwebhuku uyafunda afunde. Nxa esiyagcina uthola indoda elungileyo isinqoba ekucineni kwakho konke. Abesethaba emoyeni wakhe ethi ngangcono mbuyele ngeqedisa izahluko engizijiyileyo. Abese ngiqala ukufunda usahluko 4 aqhubeke. Nxa isahluko siyaphela, nxa ethola indoda engalunganga inqoba abesezwakala ethi ngiyasazi isiphetho sendaba. Kusenzakala njalo umfana lo efunda ibhuku lakhe kwakusebusuku abantu sebelele. Nxa kunjalo lokho eqhubeka ngesahluko esilandelayo esiyafika ekucineni ethi ngiyasazi isiphetho sendaba. Unina wasevuka wabuya wathi kanti mfanami wazwakala lokhu sithi uyasazi isiphetho sendaba. Uthi mami ngifundile ibhuku leli ngithe ngiqalisa ukulifunda ngathola indoda engalunganga inqoba. Ngaqhubeka kusahluko chapter 2 ngathola indaba efananayo. Ngehla ngaya kusahluko sesithathu indaba ilokho ifanana. Kwase kungibhowa ukuthi indaba indoda engalunganga kuyiyo enqobayo. Kuyiyo enqoba indoda elungileyo. Ngase ngicabanga ukubana mvali ibhuku ndichiye ngoba liyabhowa lesifundo esingayisiso. Kwase kuphinda kubuye emkhumbulweni bana kungangcono ngefunda ekucineni kwesahluko. Ngase ngifunde ekucineni kwesahluko lapho engithole khona ukubana ekucineni kwakho konke indoda elungileyo yiyo enqobayo. La nxa sengifunda ibhuku leli ngithola ukubana indoda engalunganga iyanqoba, kodwa engikwaziyo yibona ekucineni kwakho konke indoda elungileyo iza kunqoba kuphela. Lamhlanje ngithi mina siphila kona lo mhlaba. Ububi bukhanya ngani buyagabha. Ububi bukhanya ngani yibo obungcono ukwedlula okuhle. Kodwa ngifisa ukubana sikuzwisise yibona ekucineni kwakho konke isiphetho sendaba siyaziwa. Ekucineni kwakho konke okuhle yikho okuzonqoba. Lamhlanje zafisa ukubana sikhangele ibhuku lika Daniel. Sizafisa ukubana sikhangele ebhukuni kaDaniel isahluko singesesibili. Kungani kumele sifunde ibhuku kaDaniel isahluko singesesibili? Ngifisa ukubana sizwisise ngesiphetho sendaba. Siphila kona lo mhlaba olokuhlukuluza. Siphila kona lo mhlaba olento ezingahambi ngendlela esicabanga ngayo. Kodwa ekucineni kwakho konke thina siyasazi isiphetho sendaba. Isiphetho sendaba sichaziwe elizwini kaNkulunkulu. Nxa siqala ibhuku lika Daniel sifunda kuDaniel 2. Nxa sifunda kuDaniel 2 esikutholayo sithola inkosi uNebukadnezar. Kule nkosi uNebukadnezar lezazi lezanuse lo Daniel labangani bakhe. Nxa kunjalo kuyenzakala ukubana ngolunye usuku ngomnyaka wakhe wesibili lapho uNebukadnezar ebusa wakhathazeka emoyeni walala. Uthe nxa eselele ubuthongo wasephupha iphupho.
iphupho aliphuphayo lamkhathaza kodwa uthe sevukile wayeselikhohliwe. Lokhu kwamkhathaza kakhulu emoyeni, wasedinga ukubana abize izanuse lamadoda ahlakaniphileyo. Bonke bayabizwa babuye, kodwa singakafiki khonapha mfisa ukubana sizwisise ukubana nxa singafunda kuverse 29, nxa singafunda kuverse 29 kaSahluko chapter 2, esikutholayo yikubana okwenza inkosi igcine isiba lephupho yikubana yayizibuza emkhumbulweni ukubana umbuso wami uzaba khona okwesikhathi esingakanani, ngizaba inkosi kuze kube nini. Yiwo umbuzo ayelawo, wayebuza lokubana uzaphetha njani umbuso wami. So nxa kunjalo uThixo wasecabanga ukubana amvezele ukubana umbuso wakhe uzakuphela njani nxa ngakubeka njalo, aphinde amvezele lokunye okuzakuza ngaphambilini. Nxa kunjalo inkosi isibizile amadoda ahlakaniphileyo, iyabatshela ukubana mphuphile iphupho, kodwa iphupho lami sengililibele. Emfisa ukubana lincede ngakho yikubana linginikeze leli phupho, lingitshele iphupho engiliphuphileyo. Lingangitshela ukubana ngiphupheni ebusuku bese linginikeza lengcazelo yakhona. Amadoda amtshela ukubana Nkosi, lokhu okucelayo kunzima kakhulu. Ongasenzela khona yikubana usivezele ukubana uphupheni. Ungasivezela ukubana uphupheni, siza kuncedisa ukubana wazi ukubana leli phupho lishona. Inkosi yabatshela ukubana madoda, likhanya ngani lidlala ngesikhathi. Nxa lisehluleka ukwenza lokho, into ezenzakalayo ukubana lonke liza kubulawa. Amadoda ancengisana lenkosi kwaze kwafika kuverse 11. Nxa sifunda kuverse 11, amadoda ayavuma ukubana lokhu okucelayo kunzima, akaze kucelwe ngumuntu, kodwa imfihlakalo ingatholakala ingxenye kubo uNkulunkulu abangahlali labantu. Mvumelani ngithi mina namhlanje ekuseni, mvumelani ngithi mina uNkulunkulu esimkhonzayo uyaveza imfihlakalo, kumbe imfihlakalo yonke iveziwe, ikakhulu ngokubana umhlaba lo uza kuphetha njani, kumbe izehlakalo zonke ezisemhlabeni ziqhubeka njani. Konke lokhu kuveziwe elizwini kaNkulunkulu. Nxa singafunda ku-Amos chapter 3 verse 7, uyaveza sobala ukubana uJehova kayenzi lutho engambulelanga abaprofeti. Kusitsho ubana konke okwenzakalayo uThixo uqala akuveze phambilini. Nxa singafunda la ku-Isaiah chapter 46 uverse 9 lo 10, uThixo uyakuveza sobala ukubana mina nginguNkulunkulu, yimi ngedwa uNkulunkulu weqiniso, ngambula imfihlakala kumbe ngambula lokho okuzakwenzakala phambilini kungakenzakali. Yonke into ezenzakala ngiyayazi, ngakho yimi enguveza njani sobala. So amadoda lawa ngokuzwisisa kwabo babebona ngani into enzima leyo, kodwa thina esikwaziyo yikubana imfihlakalo yonke uThixo uyivezile ikakhulu elizwini lakhe. Nxa kunjalo, nxa sisuka lapha esikutholayo ukubana kuyatshela ukubana amadoda sokumele abulawe. uDaniel labangani bakhe babengekho, basebetshela ukubana lani madoda sokumele libulawe. uDaniel uyabuza ukuthi uhamba njani, uyabe semchazela isithunywa senkosi, asitshele isithunywa senkosi ukubana kungangcono ungise enkosini ngezama ukukhuluma lenkosi. Uyangena ayikhulumisa lenkosi, acele ithuba lokubana amnikeze ithuba ukuze aphinde abuye azokuma phambi kwenkosi amvezele imfihlakalo. uDaniel esuka lapho uyathatha abangani bakhe. Nxa ethatha abangani bakhe basuka babe sethubeni lomthandazo. Esikuzwisisayo yikubana emhlabeni esiphila kizo zikhona izinhlupho, kukhona okukhathazayo, kukhona okuhlukuluzayo, kodwa mvumani ngithi mina into zonke ezisihlukuluzayo zisinikeza amathuba amahle okubana sibize igama likaNkulunkulu. Lapho sidlula ehlupheni kasibizeni igama likaNkulunkulu. Singafani loNebukadneza, nxa esebonile ukubana ukhathazekile emoyeni, udinga izanuse, udinga izinyanga ukubana zimchazele, kodwa kuyavela sobala ukubana inyanga kaziyazi imfihlakalo etholakala elizwini kaNkulunkulu. Izinyanga kazikwazi ukubana uhlupho lolu liyaphela njani. Esikubonayo yikubana uDaniel uyathatha abangani bakhe. Nxa esethetha abangani bakhe bebe lethuba lokubana bathandaze. Lapho sebethandazile ebusuku, uThixo uyaveza imfihlakalo kumbe uyaliveza iphupho uNebukadneza ayeliphuphile. uDaniel uyalizwisisa. Lapho esetholile impendulo, kukhona okunye kunithathekisa ngoDaniel. Lapho uDaniel eseyitholile impendulo, uyadumisa igama likaNkulunkulu. Mvumelani ngithi mina njengabantu kulula ukubana izinto zingaba nzima sigijime siyebiza igama likaNkulunkulu kumbe sigijime siyethandaza.
kodwa sake sikhumbule yini ukubana sibonge lokho uThixo asenzele khona kumbe sibonge impendulo uThixo asinikeze yona. uDaniel kukhona asifundisa khona uthi lapho sesithandazile uThixo waphendula, kasingalibanini ukubana siphinde siyehlangana sidumise igama likaNkulunkulu kumbe silethe inkonzo yokubonga, singafanele lawa amadoda esiwathola kuLuka chapter 17. Amadoda lawa athi wona nxa uThixo sewelaphile abesekhohla ukubana abonge. uThixo angaphendula imithandazo, uThixo uyasinxusa ukubana siphinde sibonge. Esikutholayo ngoDaniel, nxa uDaniel esetholile impendulo baphinda bahlangane bebe lenkonzo yokubonga. Le siyithola kuDaniel chapter 2 uverse 20 sisehla layo. uDaniel wathatha wathi, malibongwe igama likaNkulunkulu kusukela kwaphakade kuze kube phakade, ngokuba ukuhlakanipha namandla kungokwakhe. uDaniel uyananzelela ubana ukuhlakanipha esikudingayo njengabantu kusuka kuNkulunkulu, amandla esiwadingayo asuka kuNkulunkulu. Mvumelani ngithi mina njengabantu uThixo ikusasa yethu uyayazi. uThixo ikusasa yethu uyayazi. Ngakho nxa uThixo ikusasa yethu eyazi, singabuya kuye ngomthandazo sicele. uThixo uyasinikeza inhlakanipho yokubana siqhubeke ngempilo, aphinde asinikeze lamandla okubana sikhangelane lekusasa yethu. Izikhathi eziningi siyadlula ezikhathini ezinzima, kusitsho ukubana amandla okuqhubeka ngempilo phakathi kwezikhathi ezinzima siwathola kuJehova. Nxa eqhubeka futhi uyaveza sobala ukubana uJehova esimkhonzayo nguye oguqula izikhathi, aphinde aveze okunye okunithathekisayo. Uthi yena labakhosi akhona abekwa nguye uJehova. Uyadumisa igama, adumisa igama likaNkulunkulu, akuveze sobala ukubana ukuhlakanipha kusuka kuJehova, amandla asuka kuJehova, izikhathi ziguqulwa nguJehova, aphinde aveze ukubana amakhosi wonke esilawo asuka kuJehova. Nxa uThixo eguqula izikhathi, kusitsho ukubana lo mumo esiphakathi wawo wobhubhane leCovid uThixo wayekubonile ekwazi phambilini ngelihlo lakhe. Kusitsho ukubana kakumelanga sibe lovalo, kodwa esikudingayo ngamandla ezulu okubana abe yiwo asithungamelayo. Nxa sekunjalo uDaniel esebongile wadumisa igama likaNkulunkulu. Nxa uDaniel esebongile wadumisa igama likaNkulunkulu, uyasuka ayekuma phambi kwenkosi. Nxa efika phambi kwenkosi, inkosi yambuza ukubana ungangitshela yini ingcazelo. uDaniel uyamtshela enye into futhi ethathekisayo. Uthi yena, zwana Nkosi Nebukadneza, akula muntu ongaveza imfihlakalo. Izanuse lamadoda ahlakaniphileyo lezinyanga lami njengoDaniel ngeke ngiveze imfihlakalo ngaphandle kukaNkulunkulu. Uthi yena kuverse 27, kuverse 28 uthi, kepha kukhona uNkulunkulu ezulwini owambula izimfihlakalo. Uthi yena kepha ukhona uNkulunkulu osezulwini onguye owambula imfihlakalo. Lamhlanje ekuseni ngithi mina kasingagijimini siyebuza abantu benyama. Abantu benyama kabayazi imfihlakalo yezulu, abantu benyama kabayazi ikusasa yakho, kodwa ukhona oyedwa onguNkulunkulu osekhaya ezulwini, nguye oyivezayo imfihlakalo. Mvumelani ngiphinde mbuyele emuva. Singananzela uNebukadneza nxa ephupha leli phupho, uyaphupha ebusuku athole iphupha, uThixo amnikeze iphupho. Nxa esemnikezile iphupho aphinde alikhohle, akula omunye umuntu wayelazi ngaphandle kwaNkulunkulu onguye walivezayo. Kusitsho ukubana lo Sathane laye wehluleka ukubana abekwazi lokhu uNebukadneza anjani akuphuphileyo. Kusitsho ukubana uThixo nguye yedwa owenelisayo ukubana afunde lokhu okusemkhumbulweni wethu. Kusitsho ukubana nxa singakhulumanga lutho, uSathane ngeke abekwazi lokhu esikwenzayo izikhathi zo. So ngithi mina kuloNkulunkulu osezulwini onguye owambula imfihlakalo. Kukho konke esidlula kikho, kukho konke esikwaziyo, asazini bana kuloNkulunkulu. Laphakathi kona lo komkhuhlane esikiwo ukhona uThixo onguye ongasambulela ubana siqhubeke njani ngempilo. Nxa esemile phambi kwenkosi laphana, uyaqala ukubana amchazele, uyaqala ukubana achaze iphupho, uyaqala ukubana aveze iphupho inkosi eliphuphileyo. Nxa emvezela uyamtshela ukubana uthe usebusuku wasuphupha. Nxa uphupha ubone isithombe esikhulu.
isithombe lesi isithombe esikhulu esesabekayo esahlukaniswe ngezigaba ezitshiyeneyo. Ubone ikhanda legolide, wabona isifuba lezandla zesiliva, wabona amathangazi ethusi, wabona futhi lenyawo, isithombe lesi esilenyawo sensimbi. Nxa usehla phansi emazwaneni wasuthola ukubana kuhlangene insimbi lodaka. Uthe lokhu sakhangele lesi sithombe esikhulu wasubona kusuka ilitshe ongalibonanga lisuka entabeni ukubana liqethule kuyini. Leli litshe labuya lazotshaya lesi sithombe emazwaneni. Lapho selitshaye isithombe emazwaneni kwacobodisa isithombe lesi sacobodiswa sasesiphethula ngumoya. Ilitshe leli lakhula lagcwala umhlaba wonke. Yilo Nkosi iphupho oliphuphileyo. Ngempela uNebukadneza wavuma wathi yilo kanye iphupho enjani engilibonileyo ebusuku lapho bengilele. Nxa kusuka lapho uDaniel wasethatha ithuba lokubana anikeze incazelo. Wasethatha ithuba lokubana anikeze inkosi incazelo. Nxa eqala ukunikeza inkosi incazelo, nxa sifunda kuverse 37, uthi wena Nkosi uyinkosi yamakhosi, onikwe umbuso namandla nodumo, unguNkulunkulu wasezizweni. Wena Nkosi uyinkosi yamakhosi, onikwe umbuso namandla nodumo, nguNkulunkulu wasezulwini. Nxa eqala ukuchaza, uyaveza sobala ukubana wena Nkosi Nebukadneza nguwe ikhanda legolide. Nxa ulikhanda legolide, umbuso olawo unikeziwe uNkulunkulu wasezulwini. Kulokunye uDaniel afisa ukubana sikuzwisise namhlanje kuseni ukubana imbuso yonke ekhona kumbe bonke abantu ababusayo banikezwa nguThixo amandla okubana babuse. Uthi wena Nkosi Nebukadneza nguwe umbuso wababusi, kodwa umbuso olawo unikeziwe nguNkulunkulu. Singabuyela emuva siyefunda kuDaniel 1 verse 1 lo 2 esikuthola siyavezela ubana uNebukadneza wasukuma wathumba abantwana bakwa-Israyeli. Nxa esuke siyathumba abantwana bakwa-Israyeli esebathumbile, uverse 2 uyasivezela ukubana uNkulunkulu wanikeza uNebukadneza amandla. Nxa ungacina kuverse 1 uyasuka ugijima usithi ngamandla kaNebukadneza uNebukadneza wenelisa ukubana athumbe, kodwa uverse 2 uyasivezela omnye umcabango. Uthi la nxa uNebukadneza wawenza konke lokhu, kodwa wanikezwa nguNkulunkulu umbuso. Yikho uDaniel afika amkhumbuze khona ubana umbuso olawo unikeziwe nguThixo. Wena owakho umbuso ngegolide, kodwa uyamvezela ukubana umbuso wegolide uzaphinda udlule futhi. Lapho udlula kulombuso omncane kulo wakho ozakuthatha ozakunqoba. Wahle wakuvezela phambilini nxa usuka lapho umbuso lo kuzalandela omunye umbuso futhi ozaphinda unqotshwe, kuphinde kulandele omunye umbuso ozaphinda uthathe umbuso ubuse umhlaba wonke. Uyakuveza kube sobala. Nxa sekunjalo engifisa ukubana sikuzwisise yikubana umbuso waseBhabhiloni wanqotshwa wedlula, kwabuya esinye isizwe esabusayo okuyisizwe seMedo-Persia esasithunganyelwa nguCyrus. Kulokunye futhi okuthathekisayo nxa sifunda ngombuso waseMedo-Persia okaCyrus. uCyrus iBhabhiloni ingakabi khona, uNebukadneza engakabusi, uThixo wayesekuvezile phambilini ubana kule nceku yakhe azayigcoba enguCyrus ezakubusa ezakunqoba isizwe saseBhabhiloni. Singafunda ku-Isaiah 45 verse 1 to 3 iyakuveza sobala kubala kuloCyrus engimgcobileyo ozawuhamba ayenqoba isizwe sangaphi saseBhabhiloni. Lendlela azanqoba ngayo, lendlela azangena ngayo emzini waseBhabhiloni. Umuzi waseBhabhiloni wawubiyelwe ngendlela emangalisayo obana wawungeke unqotshwe noma sekutheni, kodwa ngesizathu sokubana uThixo wayekumisile ubana umbuso uza kunqotshwa, wanqotshwa kunjalo kunzima. Kuveziwe konke lokhu nxa sifunda ku-Isaiah 45 verses 1 to 3. Nxa sisuka lapho sikunanzela konke lokho kuyavela ukubana umbuso waseMedo-Persia wabuya. Singafunda imbali yakuveza sobala ukubana umbuso waseMedo-Persia wawukhona, loweBhabhiloni wawukhona. Nxa kusuka lapho kweza futhi umbuso wesithathu weGreece
wawuthungamela ngu-Alexander the Great. Nxa ungafunda embalini bakuvezela ukubana abaningi kucatshanga ukuthi u-Alexander the Great indlela enza ngaye wangasomandla akhe, kodwa kuloNkulunkulu owayethungamela. Nxa ufunda imbali yaveza ukubana ngendlela anqoba ngayo umhlaba wonke kwakungasosandla sakhe kuphela, kodwa kuloJehova owayethungamela. Nxa sisehla laye singaqhubeka futhi siyafika endaweni yaseRoma. Nxa sesifika embusweni yaseRoma kulomehluko obakhona. Umbuso waseBhabhilona kutsheliwe ukubana uza kunqotshwa udlule, kubuye omunye umbuso, kubuye futhi owesithathu. Kodwa nxa sokusiza kulowo olandelayo owesine esingawunanzela ukubana nxa sifunda embalini kuyavela sobala ukubana ngumbuso waseRoma. Esikutholayo ukubana umbuso waseRoma lapho usunqotshiwe, lapho usunqobile waqala ukubusa. Esikutholayo nxa sifunda ivesi siyavezela ukubana umbuso waseRoma uphinde wehlukane. Kulesigaba lapho umbuso weRoma ozakwehlukana khona. Nxa umbuso weRoma usehlukana kuzaba lembuso eminengi ezakubunjwa khonapho okuyiyo ezanjani ezakubusa. Esikutholayo ngombuso weRoma, umbuso owawulamandla kakhulu. Umbuso weRoma ulamandla kakhulu ngesizathu ezitshiyeneyo, kwaba khona okwaletha ukubana imbuso le yehlukane kube le division phakathi. Sekule division kwabuya imbuso eli-10. Nxa sifunda embalini esikuvezelayo yikubana sikhuluma ngendawo esingayithi khathesi yi-Europe. Imbuso yonke yase-Europe yayibumba indawo yaseRoma, yayibumba umbuso waseRoma. Nxa sifunda laphana ngendaba ye-Europe siyathola ukubana kulesigaba okufika khona kwehlukane imbuso. Imbuso nxa isehlukana kuba lembuso eli-10 esalayo. Olokho sokuvezwa ngamazwane esilawo, okuvezwa ngamazwane. Nxa sesibuyela esithombeni esiphutshwa nguNebukadnezar siyathola ukubana enyaweni kulamazwane ahlangane udaka. Enyaweni ngamanzi okubumba inyawo ludaka lensimbi. Nxa kuludaka lensimbi kuyaveza ukubana umbuso lo wesine ulokhe ukhona, kodwa sewulodaka. Nxa sewulodaka kuyaveza ukubana umbuso lo okhona uza kubusa, kodwa uyabe ungaqinanga, kuyabe kungahlangani. Esikwaziyo yikubana udaka lensimbi kakuhlangani. Kungazama ukuhlangana kodwa khona kodwa kakunjani ngakuhlangani. Kuyaveza lokho kuveza sobala indlela okuzehlukana ngayo. Nxa imbuso le isehlukana iyehlukana iqale ili-10. Singafunda embalini ikhona enye imbuso efana labo Herulu, lama Vandals, lama Ostrogoths. Imbuso le ngesizathu sobana yayilemfundiso etshiyeneyo ukwedlula eminye imbuso le isikhombisa, iyanqotshwa iginye kusale sokulembuso engu7 eyisikhombisa. Le imbuso eyisikhombisa ilokhu isasekhona lakhathesi eEurope. Singakhangelela akhona amazwe angaqinanga esingaqathanisa lodaka kumbe angaba yiwo arepresenta ludaka, abe khona amazwe aqinileyo angafananiswa lensimbi. Nxa sikhuluma amazwe angaqinanga sikhuluma ngeSwitzerland, sikhulume ngePortugal, sikhulume ngeSpain. Nxa sesikhuluma ngamazwe aqinileyo arepresentwa yinsimbi sivezelwa iEngland, kubuye iFrance, kuze iItaly, bese kusiza leGermany. iGermany ihlangene kuxubene, eGermany kuxubene kulengxenye eqinileyo, kulengxenye elamandla erepresentwa yinsimbi, bese kusiba lengxenye engelamandla emelwe ludaka. Yiyo imbuso ekhona. Nxa siyifunda esikutholayo yikubana limbuso kayisoke iphinde ihlangane. Kuza akusoke kuba umbuso owodwa obusayo, kodwa limbuso iza kubusa ingahlangananga. Kulendlela abazazama ngazo ukubana bahlangane. Singase sifunda kuverse 40 sisiya kuverse 43 kuyaveza sobala ukubana kuza kuba lendlela ezizakumiswa ukubana bazama ukubana bahlanganise imbuso le ihlangane, kodwa kuzehlula ukubana ihlangane. Bazasebenzisa imitshato ukubana bahlangane, kodwa kuzehlula. Singafunda imbali yasivezela ukubana ababusayo kumbe abesikhosini eEurope balobudlelwano bonke embusweni nale kuzizwe ezingu7 ezikhona, kulobudlelwano obukhona, kodwa kunjalo kababambananga baxabene. Kuzasetshenziswa izimpi ukubana bahlangane, kodwa ekucineni kuze kwehlula. Singabuza kulabo Napoleon, kulabo Hitler, kulabo Mussolini, bonke babuya bedlula bezama ukubana babambanise imbuso yaseEurope, kodwa behluleka. Ngasingananzelela ngabe uThixo kangenelanga uHitler wayenganqoba imbuso yaseEurope ihlangane, kodwa ngesizathu sokubana uThixo wayethilo phambilini
bana baza kuzama kodwa behluleke uThixo wangenela behluleke kubana babambane lakhathesi lokho bengabambananga kulemzamo abayenzayo kodwa konke lokhu kuyehlula ubana limbuso ihlangane nxa sesiqhubeka sesiza ku verse 44 nxa sesifika ku verse 44 esikuvezelwayo ithona ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wasezulwini uyakumisa umbuso ongasoze wachithwa nobukhosi bawo bungayi kuchiyelwa kwabanye abantu kepha uyawucoboza uqede yonke lemibuso wona unqobe ume phakathi esikuvezelwayo yibona nxa sesiza ku verse 44 nxa sesiza ku verse 44 siyaveza ubana ngensuku zalawa makhosi yiwaphi lawa makhosi okukhulunywa ngawo amakhosi okukhulunywa ngawo ngawombuso waseRoma ngombuso wama-European countries uthi ngaleso sikhathi lezi mbuso kumbe lezi zizwe ezibusa uNkulunkulu uza kumisa owakhe umbuso uNkulunkulu uza kumisa owakhe umbuso ozakuma kuze kube nephakade nxa sesisehla phansi sisiya ku verse 45 siyaveza ukubana lo mbuso indlela osungulwa ngayo nxa sibuyela emuva uDaniel uyamvezela ukubana ubone ilitshe elisuka entabeni kungela sandla esisebenzileyo leli litshe lizakuza lizokucobodisa enyaweni libhidlize kube sokuphephethwa ngumoya kungasabi kukhona ilitshe leli bese liqhela lisiba yintaba ligcwala umhlaba wonke okuvezwayo yikubana leli litshe indlela elihlethunwa ngayo entabeni iBhayibheli ngendlela elikubela ngayo ukuthi akula sandla esisebenzileyo akula sandla kuveza ukubana akula sandla somuntu esilengxenye ekumiseni umbuso lowo olandelayo okunye esikutholayo yikubana lo umbuso uwehlukile kuleminye imbuso nxa kuthola umbuso uza kungela sandla embalini kumbe nxa sifunda elizwini ngendlela okulotshwa ngayo nxa kukhulunywa ngesandla eBhayibhelini kukhulunywa ngamandla kusitsho ubana lo mbuso uzasungula kungasetshenziswanga amandla umbuso waseBhabhiloni usungulwa ngamandla umbuso waseMedo-Persia usungulwa ngamandla umbuso waseGreek usungulwa ngamandla umbuso waseRoma usungulwa ngamandla kulempi ezilwayo kube sokusiba ingqwele enqobayo kube yiyo ethatha indawo kodwa siyavezelwa sobala ubana lo mbuso ozayo uza kusungulwa kungasetshenziswanga amandla omuntu kuveza ukubana ngumbuso kaNkulunkulu oza kusungulwa ekucineni nxa umbuso kaNkulunkulu usungulwa ekucineni kuthiwa uyanqoba yonke leminye imbuso kayisoke ibe khona kuyadilika konke isithombe siyadilika kuveza ukubana eminye yonke le imbuso kayisoke ibe khona kodwa umbuso kaNkulunkulu uza kuqhela ugcwale indawo yonke okunye esikuvezelayo nxa sifunda ku verse 44 lo verse 45 siyavezela ubana lo mbuso osungulwayo uza kuma kuze ube naphakade okunye okuvezwayo futhi yikubana lo mbuso kawusoke unqotshwe kawusoke unqotshwe njengombuso kaNebukadneza kawusoke unqotshwe njengombuso weMedo-Persia kawusoke unqotshwe njengombuso weGreece kodwa lo mbuso uzakuma kuzobe naphakade okunye esikuvezelayo yikubana lo mbuso kawusoke uchiyelwe omunye umbuso singananzela uNebukadneza wabusa kodwa ngesikhathi umbuso unqotshwa yiMedo-Persia uNebukadneza wasechiyele umntanakhe umbuso singafunda futhi ngeMedo-Persia ngesikhathi iMedo-Persia inqotshwa kayisoSarasi wayebusa kodwa ukhona oyebusa singakhuluma ngoAlexander the Great ngesikhathi iGreece inqotshwa uAlexander wayengasabusi kwase ubusa ama-generals akhe eminye imbuso le kwakulokuchiyelana kodwa umbuso oza kusungula ekucineni kwakho konke ngumbuso ongasoke wachiyelwa omunye umbuso ozakuma kuze naphakade lo umbuso esikhuluma ngawo yiwo umbuso esiwuthola kuSambulo chapter 21 uverse 1 from verse 1 siyakuma ku verse 5 lapho uJohane athi khona ngase ngibona umhlaba omutsha lezulu elitsha ngoba umhlaba omdala lezulu elidala kanye lolwandle kwakungasekho yiwo umbuso osungulwa nguThixo kusithi ubana siphila ngalesi sikhathi esinzima kasazini ubana uThixo ikusasa yethu yazi kasazini ubana imbali yomhlaba isesandleni sikaJehova konke kwambuliwe konke uThixo
uThixo ukuhlelile uyaveza ukubana ekucineni kwakho konke lanxa singaphila nzima lanxa izinto zingasoke zihambe kuhle lanxa ububi bungakhanya bunqoba kungakhanya ababi bephumelela kodwa ekucineni kwakho konke isiphetho sendaba siyaveza sobala ubana uThixo uza kunqoba asungule umbuso omutsha oza kubusa ube naphakade. Nxa siqhubeka ngoSambulo chapter 21 sisehlala siyaveza ukubana uThixo uza kumisa owakhe umbuso uza kuhlala labantu bakhe abe nguNkulunkulu wabo labantu bakhe babe ngabantu lathi njengabantu sibe ngabantu bakhe. Kuphinde kuveza ukubana lapho uThixo siyesungule lo mbuso zonke izinto ezisembusweni esikiwo khathesi emhlabeni esiphila kiwo ongumhlaba omdala lezulu elidala kuyabe ungasekho okubalisela ukugula okubalisela ukufela okubalisela umkhuhlane okubalisela izinsizi. Kuyaveza sobala ukubana lo Thixo uzathatha isikhathi sokubana esule izinyembezi. Lo mbuso oza kusungulwa osuseduze lokubana usungule ngumbuso oza kumaphakade ngumbuso ongcono ongelansizi ngumbuso ongcono olempilo engcono engikho lapho engilinxusela khona namhlanje kuseni ubana ukhona umbuso ozayo. Kungangcono uzilungisele ubana ube lengxenye kona lo mbuso. Nxa sikunanzelela uNkulunkulu esimkhonzayo uyayazi ikusasa yethu. uNkulunkulu esimkhonzayo imbali yomhlaba ivele iveziye ithwele esandleni sakhe. Kusitsho bana nxa imbali yomhlaba isesandleni sikaJehova uJehova ulesifiso sokubana aphile lempilweni yakho. Nxa vele uThixo elawula izehlakalo zomhlaba kakuvumi yini ubana umvumele ubana aphinde alawule lempilo yakho. Ngoba nxa sikuvezela sobala nxa uThixo esiza okwesibili ezothatha abantu uzothatha abangabakhe uzothatha abamkhethileyo uzothatha abangani bakhe. uJohane 14 verse 1 to 3 uyasivezela sobala uzothatha obhururu bakhe uzothatha abangani bakhe abaseduzane. Kusithi bala namhlanje kuseni nxa uzaba lengxenye emhlabeni ozayo lo esulungiselwe nguJehova kuyadinga ubana umamkele uThixo aphile empilweni yakhe abe nguye olawula impilo yakho abe nguye okuthungamela izikhathi zakho. Kuyadinga ubana umkhethe njengenkosi lomsindisi abe nguye othungamelayo. Mvumelani ngithi mina nxa ngifika emaphethelweni kusobala ubana iBhabhiloni yabuya yadlula kusobala ukubana iMedo-Persia yabuya yadlula. Imbali iyakuveza lelizwi kaThixo likuvezile. Nxa sikhumbula ngeGreece yabuya yadlula nxa sikhumbula ngeRoma yabuya yehlukana kuyavela sobala ukubana iRoma yehlukene khathesi kababambani kabasoke babambane. Yisiprofethi uThixo asivezayo esesisibonile sigcwaliseka. Kungala njani ukubana lo mbuso ozayo ugcwaliseke uThixo awusungule ubuse kona lo mhlaba. Kuthi bana ulesiqiniseko sobana umbuso ozayo uyeza oweqiniso. Kudingakala abantu abangamamkela uJesu aphile ezimpilweni zabo abe nguye olawula ukuze nxa esesiza ekucineni kwakho konke sonke sibe lengxenye. Kuyasivezela futhi ubana nxa uThixo esithembisa bana uzasungula umhlaba omutsha lezulu esilitsha. Kuthi bana nxa siphila emhlabeni olokuhlukuluzwa emhlabeni olezinsizi emhlabeni olezinkathazo singaphila ngokuthula ngoba sisazi ukubana uJehova esimkhonzayo umhlaba lo usesandleni sakhe yiyo awulawulayo nguye ohlelayo konke izinto kakulanto ezenzakala uThixo angayivumanga. Ngakho nxa siphila lakona lo mhlaba la kusola isikhathi esiphila kiso esinzima kasingesabini ngoba silo Jehova onguye wadala izulu lomhlaba silo Jehova onguye olawula zonke izinto. uThixo alibusise alenzele kahle ngalikuseni.